chuan 1918 a vek hianin Kheda Satyagraha an ti kha thleng lea hei hi first non-cooperation movement ania hemi thil thleng hi chu khokheng wanga thil thleng ania Kheda district Gujarat a hianin khwa a khenga chuan sarkar khanin dan mumal tak kha aneya chu revenue court an tia khami revenue court a in zia dana kha chuanin khwarel chiat na lo thlen chang khanin lo nei tu te khanin an mani thlai thar thin mun li atanga mun khat po an thar zo lo ani chuanin chhia kha sarkar hnen an pe kher angai lo ti kha dana oma amero chu khokhenga wanga lo nei tu ten har satna an to chung po khanin British sarkar khanin chhia kha angai ang thaw choi tir kha tuma khami ni wang khanin lo nei tu te khan lung oi lawa gandhi khan wa pun le ta ni sarkar hne na khanin chhia pek lo an wa dil po khanin sarkar khanin alo phal lawa chhia pe lo zong chu an ram an lak sak tur thu te kha an lo la shil zoka kha wang khanin an be dong em ni gandhi a khanin lo nei tu te hne na khanin tuma chhia pe lo tur khanin ashila hemi Kheda Satyagraha bi ka chuanin gandhi khanin tha atho lawa amairo chu thuron petu ania heta hianin Sardar Vallabhbhai Patel tele midang Narahari Parikh ti te Mohanlal Pandya te Ravi Shankar Vyas an di te ho kha an tangkai emema anni ho hi thingtlang kho mun sang sang khanin an kaldara chuan thingtlang mi te hne na khanin an mani soidan anga pianga omzel tur khanin an shila ti chuanin an mani kaishwaina hnuaya hianin tuman text kha an pe du lova Kheda mi puite po khanin an thlop tha boka heta hianin anin thunun na kha tha emema khaba ka khanin mi puite kha thingtlang mi puite kha anin pum kha tha boka text an pek du lo awanga sarkarena ram an lak sak anom po khanin patelate thian za ho kha tuma khanin an phat san bik lova sarkarena ram an lak sak awanga chen na nei talo chung kwa anom po khanin an mani Indian puite thau khanin an mani ina te khanin an lo chen tira khatiang sarkarena ram alak to lo leitum Indian zinga anom ani khachuanin khangha an en sang boka khatia anin lungrol that emawang khanin anuwa sarkar po khanin lo nei tu te nena inrem kha aron du chauta a lo nei tu te nan ngen ang khanin khami kumbi ka khachuanin text kha an choi angai lo chauta a chuan anakum le atan chia an choi ani pon ama anga tam kha an choi to lo tur thu te an lo shil boka chuba ka ram an lak sak ho zong zong po kha am pelet le vek boka sarkar khanin Kheda Satyagraha tang hianin lo nei tu te kha an har thar hok meya achan chu nakin zela British ho kun hnuaya anom chuanin an mani digna le chanvo sang sang ang chi kha an hlo chhozel don ti kha an sha khaba ka khanin British obben hnuaya an tal chuak lo ani chuanin nakin zela po an du du in an lati koi don ani ti kha heta tang hianin an hrechiang em em ani. Welcome back to another